Uma whai una awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalo whero tātu mo tunu ile, mai o sa fōu o tātu o mafutai, i o si mei alau whaafonga o tala taurongo longo mailo tātu o tunu. A o laumanu i ai nei tā penanga nisi o sui na tau vai le whainga pālonta ua mai a, e tu ina atu i le whaamasinonga ni whina unga ala ni tangi e mafua i whaatosina, ma isi ngā i o inga ua sori ai inga o le tūla whono whainga pālota. O lea ua whaailoa i se li poti le newspaper le Sunday Samoan, le whaurua tua i le whaamasinonga whai tū malo. O se tālo sanga se sui na tau vai le whainga whidiwhiringa le tū malo pālota o palauri lua, mo le toe whaita wina lea o pālota lea i tū malo. E pēo na si le fia i le mai o le whaita unga aloa ia, e tasi le pālota ua manu malo a i le sui tau vātu to tasi, mo le vaenga wha upu whai o le wha tua i le tua sa mo upu tasi, le toa wha i a fiu wha o la tane poni whasi o vasa, e ono se lau tolu sfururua na pālota, pito i le isi sui tau vātu to tasi mo le lava vaenga wha upu whai, le fionga wha o la tane fiu tuala i ona pa o, na ia maua pālota e ono se lau tolu sfurutasi. O lo i aitu a inga i le whenumia i o le whaitaunga o pālota na whaia mua po le pre-polling, a to ai manisi tu a inga o le le tau sisia, o ai a inga o le tūla whono whainga pālota e le whaatinonga leo le whaitaunga o pālota lea i tū malo. A whai e talia lea tāla sanga le a whaatino loa i lea whaamasinonga, le toe whaitawina o pālota a palauri lua. O le sui tau wā ua whiriwhiria ma whaamaunia lo na avea masui usufono, ma le sui watu ina atu le whina unga i le whaamsinonga na awai whaatasi, i whaalawi loa le whaatuatua i le atua sa mo utasi, a o wha solo whaalawi loa o whaato sina o anavatau, a pāti wha upuwhain. I le avea io le asongo fuol nei vai aso le aso valu leo se tema lua o lua lima, e avea maso e toe whaafoi atua i le polo ingo le whaasara launga le whainga pālota tele le atunuu, e peo na mai ai le na fionga i le ao le malo, le fionga atu me le li whano vale to asua lau vi le lua. O le asa whareile ua mawai na wha ilo lau tele ai le wha mao nia e le ao le malo, o sui usu whono whidiwhidia e lima sfutasi, mo le baya inga se furu valu le pāle mene, ina ua mai ai le aso lua se furu iwa o kuso le whainga whidiwhiringa o awa Samoa. Mo wha ilo ai fo i le official commission whainga pālota i ana wha mau maunga, i le mai ai o le pālota tele, e se furu lima no fua ua manu malo ai le vaenga wha upu whai, o le wha tua i le atua sa mo o tasi mai le moto o savai. E ese mai le suite o vātu to tasi o palauri lua e lango i lea pāti wha upu whai, o na mawai leo le se furu ono no fua o lea pāti mai pule ono. Ma le isi se furu lima no fua ua manu malo ai lea lava vaenga wha upu whai, i le whiriwhiringa i le moto o ponu. Leo wha inga atoa lao no fua ua manu malo ai le wha tua i le atua sa mo o tasi e tolu se futasi. I le pāti wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata e se fulutasi o lātou na fua. Na manu malo ai le au wha inga e tolu se furu i tu malo wha palonta i le motu o ponu. A e tolu na fua na manu malo ai le vanga wha upu whai. I le whiriwhiringa i tu malo palonta e lua se furu i lo tātou motu i savai. O le au wha inga o lātou na fua wa maua e se furu mara wha. O le Samoa wa poto e tolu na fua na manu malo ai upolu, ai le imanuia mai so lātou sui na tau vai savai. E tasi le sui tau vātu to tasi na malo i upolu, ai to lua i savai. I fuainu melo tangata pālota na langolongo ina pe sa pālota i sui sa tau vā, i le fua al whātua tua i le atua sa mo o tasi, wa whaailoa le official komisio whai ngā pālota i ana wha maumaunga, e tolu sfuru ono afe fitu se lau ma le fitu. O tangata sa pālota i sui tau vā le vaenga i pui puia i ata tau o tangata, tolu afe mare fast fulu. E fitu afe fitu se lau fast fulu ono na pālota, i sui na tau fetuli le fua le sa mo o poto. Sfutasi afe lua se lau lua sfulu iwa, na pālota i sui sa tau vātu to tasi. E afe mare fast fulu lua na pālota, i sui na tau vā mo le sa moa Labour Party. Fast fulu lua na pālota i sui tau vā le pāti o le tū mua mapule. Ai to lua sfulu lima, na pālota i sui tau vā o le vaenga wha upu whai, o le Constitutional Democratic Republic Party. E iwa sfuru afe whase lau ma le tolu, tangata pālota sa anga waa mo le whai ngā whiriwhiringa ua mai a. Ai nā o le valu suru i wafe, valu se lau tolu sfuru tasi,
tangata na palota. O whaafita uni sa mōni mawina le komisina o whainga palota o whaanga solo le whainga whiwhiringa le tunu ua maia. O sirsila ile fionga tole a fua tu ia whelolo Alexander John Stanley. Ini suinga e fo ia ile toi tutupu mai o ia whaafita uni. Sa avea malape a o alo Samoa ilana palota tele. O le whailo inga tu sitala mara komisina o whainga palota na ia whailo ai mafua anga. O le tuai o na mau o le whaai unga mua mua. Lea e iei nisi tu malo na fito a maua lea ufa ingo palota mai fale palota e whai sa vai. I le tai au lea stonai. Ina ua mai ale whai ngā whidiwhidinga i lea sfreile o mawai. Ako si sira e ole o le mafo anga le kuai. O whakongunga ave i o. Kei mia hendo lako le tarisi. Lafo mai lungo le telefongi. WhatsApp lea mako i wawenga mako maua. Le copy print mai ku urunga arere ka ngu mai le hard copy o mei mafuanga kong mana le ngā la be ai la mele ke Samoa ai ame ako mai ka le pola ngā me whenga paro kai whai ku maro ia le sa le mafuanga mena o le pu e mela me era i lako le i o le ua ku le i o le me konga pus paro ka koe si o le mwhailang kakawa le la bebi ku maro ngā sabai le ngā mai lo i whamwhaiang kalai i le kei me e sa Musa palo ko pakalai al kai me fai ele official count. Pa fita ui le fita uane. O le ma ue ni te ripo. E kina ngaro longo pio ngal komisina o le fai kue su e nai visio la ufetana. O na iei ala to wa mi o fu. Ia ko ni mai o ingo fu i ua mata wina e lau to fuda. O le tu sai ma fati longa o rea ia ingo tula kone fati lola. Ia, ia se mea foi le wasorier kulafong. Ia molia. Ma ko le fiso le fai molia nga kusai mal kulafong. Ka ise mea wasorier kulafong o da ba. A fai o se fale kong fa pena foi le wa kwainga lafo me nga ia le resort. Ia, me nga fai ia fa unga me fa pena. To fia le tera te fai palota o i kuki o teki. Se mai ale lele e umale vai aso fo nga ia mara pulenga me le ki prifa I me ia isu ia kula I mai o mawela I o mako ngā luenga leanga I ruma pola me fa. O stasio ngā luenga whitana whea ngai ma le komisina o whainga palota malona ofisa. O le whase lau tolu se fulo pusa palota wha apitoa. Lea na sidia ma le luas fulu whai tū la o whaitau ono o le tele. O lea ngā luenga ua sirisila I nei le komisina ina ia tasi le whale palota mō palota wha apitoa po special votes I tū malota I tasi e lima sutasi o le atano. O se swinga pe a whaia whaatino le ala I titi eile nu melo pusa palota whaapitoa e whaia I eile ngā ruenga o le whaitau ma whaavasenga I tū malo a o le whaitauina le teimi o le whaitau ngāloa ia. O le mai o le whai ngā whiwhiri ngā le atanu una mōni mawina aile o tia o le komisina o whai ngā palota I sona vina ngālo. Ina ua whisiringi e tu sitala e tu sai ma le ao te lenga o le ngā ruenga na whea ngai malona ofisa. Ai maise o le awhe lua se lau tolu se furu o tangata whai palota sa whai ngā ruenga. I lalo le vainga le ofisa o le komisio whainga palota. Ia, le foi ai, mai tawina, ia, sa kuska I foi ai, mau, I kula fongo foi in kako kalongo ai foi, ma whai kako e mo yu. Ia, ele ia se mea I songa kokoa, ia me upuara tunu uile, ele ise kaukai a ko songa ba, ia kai me whare konga. A whare konga ia wawenga fo, Pane konga ia wapeonga o whaise fuafuanga ai la wa mori mau le ngā ruenga ia le whakingo lo fisa ngei I le deployment ia markapo inga ngā ruenga whaikua marko o maiko kong le mai lai kong I ngā o ka ngaka le o fisa ngei le whakingo ia I hoi menga whai mele ka ngaka o pue le aka si skutinia le ngā ngofo mele piko lale ai ave lunga whai mai ua mako kaka whai ngā ruenga le ofu mai ofo le HRPP a le skutinia ka ngaka o skutinia mai o whaleaka le kaiminga hoinga o koinga issues la whapenga ia ka whamoi moe ka riso o kopa o kure sa I hoi lele ka rio ki le ai se ngā mea ai pate ia me lai ki ringi me ki kele hanga ni me ki kele o ka rio ki ai ngā roko ki vai uke o ka rio ki ai kele me ia whai mai au hai risa ngai ka rio ki ai o lai waku me si le ira tunu le foi ko ke afio mai ko ke mori mau I le ngā ruenga ro whakingo ia o la wa foi whaukuanga ngai ka ngaka ro whai mai pere
Wangi fo ya le ma fau le fai mai. Ya un fai fai, ele o le mai le sa fo. Ya fam kalanga fo lo fai ngal venga lo fisangi. Fo ya o le nganga ya le wo mai ka ko ngal venga vi ya le. Le fionga de Comissino Whainga Palota, le fionga to le afoa tuia Felolo Alexander John Stanley. Au talia i nei se aso le au sui airu lua i te wau fianga le paia inga sifuru valu o le Parlemene o Samoa. E whaatauto ai sui usufono filifilia o i tu malo e lima sfutasi. Whape foi ona whaelo ai le Parlemia filifilia ma le na kāpeneta. Ai maise o le tofinga fafonga fitalai ma le sui fafonga fitalai. Wali poti ai nei le momoli mai o whaamanianga ma le whaamaloa ta i o malo New Zealand ma Australia. I le te itai ma le vaenga whaapufai o le whaatuatua i le tua Samoa o tasi. Ono le manu malo ai le whainga palota o le tātu utanu i le whai ungo le nava i aso ua mawae. Wa umai ei foi ma le whaamaloa ta i o ia malo le Parlemia o Australia i a Anthony Albanese ma le Parlemia o New Zealand i a Christopher Luxon. I le sunga la ulia le mali atoa le ua tea polata i vau Fosi Schmidt i lona ave ai ma Parlemia filifilia o le malo Samoa. O mo onga le o ia ta i o le angalu lue whaatasi ma le whainga malo fau filifilia mo le sanga whaatuma wina peo so tanga le lei whaavau malo ma Samoa. Tala amata i o le nei vai o sa fau. Awa whaafonga le tātou te nuu le toi whaasalalawino a tātou tala mai Samoa le sui radio Samoa lo ngā lue ma tautua mai le tātou te nuu. Tau whautanga vaia tipi au tanga vaia awa ia le tu whaatasi o tātou tala o la matanga o le nei vaia so i wā fo i le whaafonga le tātou te nuu. A meise o vaenga o lo whaapena ona te tupu i lau whanua o le tātou te nuu i le matanga o le nei vaia so. Whea lava la se atu nuu o le nei lalo langi o lo whaapena ia ona e maua mai ei le tātou tala fau au mai le radio Samoa sfuruli mai vatolu a mo ia o le tūlanga nei ele au unanga a le tātou le tio nei so o se antunu o le nei lalo langi o loo e au mau ia ma e whaafonga mai le tautua le radio Samoa sfuruli mai vatolu a mo o le tāpenanga le nā le tātou le tio nei ma le tātou pulenga meisi o le tātou au whengaruenga vavalua ia maniso sui o le tātou le tio mai Samoa pe o nei ai le tele o tala ma le telo update ia i mea o lo tutupu i lo whanua le tātou tenu a mai se lava ia le tātou whainga pālota leo whatu a mai atu ia o na pisi le tātou tenu a mai se o le tātou wala leo nei ma le tātou au whangaruenga i le longo pui li o le tātou tenu o nei vaenga lena mo lau whaafunga mai e tolo pulau i le komisina o whainga pālota a mai se o le au whangaruenga ia sa mai moa le tātua tunuu ia matalafo le tele o tala ma le tele o upu ele o tātou uma ia ona o ngā luenga whaatino ma ngā luenga e whapena ona ngai o iai le komisino tātou whainga pālota maisi o le au whangaruenga o le mea moni e leo se ngā luenga whaingo fie a fika tu iai le teimi sa mātou tu ua ile mātou ofisa nei le pō le whainga pālota las whareile e mātou teo e se ma iwa lata le lua i le waweau. Aolo o ngā lulu e lava le tātou au whengaruenga o le komisina o whainga pālota ma le tātou au whengaruenga i Samoa. Ia masano po se mo le tolu le waweau. Whanga solo mai le teimi le nā ngaruenga. Ia e ui a fo ia le wawao ma le tele o tala la lafo ma whaupunga la lafo. A sa mau lava le tō vai.
ia sa maulava ia le finangalo lana a fionga le komisino whainga palota a meisel whatanuino ngā luenga ia pe ona wala au ia le tue ngā lulue ia mawhaatino ino ala tu tiute ia aua ia se ai mo le tātou atunuu. Ai o loo whano noanga le iai. E o vātu ma le lua afe tangata wa umona le stana. Ai le i whaia lātou palota. O vātu ma le lua afe tangata wa uma ona le sitala. Ai le i whaia a lātou palota. Fika nei ai iniso le tātou atunuu. Sa le stala online. Umonga le sikala online. To tongi le pasese masu e se avanua. E alua ku mamaoa i nei ni usila i Samoa e whaile vote. A ngau le e kisi a pau. Whapena mai la tau o sa malanga e Australia, Amerika. Pe iau, te ilo le to telo tangata i ana watu e whaia la tau a palota. Le sa online, le la kou le stala. E watu i nei ni usila ma Australia. O niso i la tau. Ia, ngau le o ai oe. E mori mau matamutapua i le whainga pālota. Ala winga lautana. O tau lea sa tau kauku lei soloma kauku kui le kiu le whainga o kou le stala. Ai umange le eise kou pāloka ngā whai. Sa si le peanga kou oe whainga o kou whe au le lei, whainga o kou whe au au ngā i le ngā aso. O le anau ngā te le stala ai e te le pālota. Ia, leo le a... Le singa luenga le nā le komisina mana au whainga luenga. O le a momoli atu lau sala. Vai vai e. O le kemiringe i kākou le kaunkoe mai maua se selengi ngei. O mea whainga o fie. Ia, tu fo i e mali tau soi fuanga o iei tātou. E longa wingala ave se lau ka la pe e fia le sala ave kokongi le sala le whakau se pepa susu a kamaki. Ia mafua mai whata mala te lo tātou. Ia pe ona iei nei vaenga le na. Tūlanga la le na. Mole sia tātou whainga paro, ka le lope ke wako wa ai aku wau. Mo wale o ke kamo e mai le mako i kumalo. Pa ole me siling whaftai o la sui, la ku mai le mako sui mai le mako i kumalo. Ia wa u whaftai e le atua i le. Tamo whainga le na fui, tamo kule ka ua kua mako i kumalo. Pa ole me siling ka ua la waku mai le mako sui. Ia, matulanga pe o nei iai. O le isi vaenga. Tailo ye soula ngona ai e tia ui au le tangata e sauni au le pālota. Amine alu e tau wā. E leo se mea whaingo fie. E oe. E reski kanga ka makuare a iale a inga a ave umakupe whai e le campaign o le pālota. Ia mata pena i le pālota. Pena wa e whaafonga atu iai. Ia ele lua sui nei a tau wā. E kasi le pālota e sili e le skama i le skama. Ia nawa whaalongo atu. E tā ua te le me leo avanoa. E winga lau tala, tā ua avanoa. Ai aua nei a vea avanoa e maua. E ngā ngai kua mamor kong fiki palpala. Ia, ta ilo la iei. O le lau e whaafonga atu ma whaalongolongo le tātua tunu. Le wo o le whamasinonga. Ina ia tu e whaitau parokai. Kasi a le parokai sili iei. Leisi tamali i. I leisi tamali. O le winga lau tala o le tā ua o avanoa. Ia, o le maitau atu e fau umai la ua i tutonu o le whainga palota. Ia po ila ua le taftuli le suibi a whaipule mai o latu i tumalo. Ia e fau mo te mo mua lea. Ia pe ila ona malo mai e le si a sui tau wā. I le vaenga lava le tasi. A o le winga lau tala o le tā ua o avanoa. Ia o le tuu avanoa i tangata uman malo. I tua la o vaenga le na. Ia le mai tau atu pe e tai tutusa le leisua fona i sui tau wā nei. Peina va ngale nai mo mi e le toi faitau o palota le lopo ua fengu miai ia po le meua avisi se le palota le si tamali ia nga i le si tamali ia pe o va ngale na ia ai alo na sasi me uma ia tatu talia la ia le teimo le fatonu ina wa le wa mai al paloka le wi le malo ia e fatonu wa la ma fatau to le malo fo ai le tu uai fa masinonga o le la sanga mulmuli na o le whainga pālota tātou, uma le whainga campaign, uma le roadshow, o le aso le whainga pāloka, uma le whainga pāloka, ko le malo fau, ka penga lo mwhamasingonga, masalo e uma kuarpa e ingangi, o le whainga solo whamasingonga, o le whainga pāloka.
Tātou talala na mai Samoa nei fo vanga la fiafi ia a pe ona fa fonga i le tātou tunu power me sili mata we te au wa mai a wa uma o le kele o le kala ma le kele o le fa vesi sai ai wa uma finisto rono winga tātou talia le teimi fa tau ai le malo fou ia matulanga pe ona iai sa o mata mau fa longo i le fonga ala fio anga e tusa i le tātou talale na pāwhonga mele tātou tunu wani. Ia whai mā o a onga mo i tātou o lo fia tusi ai. Ma tali ai lungo o le fōringo le api. Le wo ku sa o le mako vai keipi. Mea nasa mā nei ei mātou vai teimi e rengi ke fongi. A iei se ainga, iei se lako ke fongi o le ainga milongea renga. A vai teimi foi la, tasi al telefongi la, inga telefongi fale foi kama foi telefongi fale. E se eva ingi kama ia wa kele I ka ko kemile nei. O le fainga tana ia te ulo tilo atu oi tama li o le tatu tunu u. Sau fai mai fa tu mutumunga no mafio anga meiso ainga. Ua le poi ai le alu o le fa matalanga ka ko ia la kingifu. Ioi. Oa makua whaali ai le mawhau tele. Le la ua whai. Nā la ua ngofo. A le o tina ki ngā inga I mātua, ma li I mawhai pule, a meise o matai o le atun, o le ainga. Ia po le tu malo foi, pole no. E ma fua mai, I le ai o se tō whala inga, a le tupulanga le mele ua iai. Ai whafonga mai o ele si tangata le tele na whaali kele lo waka mai lungo le Facebook. Tata longo ma se whau. A e tusi I lungo le fōringo le. Kere pule ia kere pule fo le Facebook. Ai o lau tusi lungo le fōringo le api. E atangi ai oi o le tangata o awina. Po le ala var koe ngā fōringa ke sauai. E iaia ni mātua le leima ni mātua ta mamai. Na whana wina oe. Awala le a vealo la ititi. E whaata singa tuaina I o mātua. O nuu e ka le sia malou o fiuanga. I le vai telo le mawhau e ala I tustu singa. Au wha am whai tau nei tustu singa I lungo le Facebook. Oka e sore. Anga yengi o ka loi makare ke minga. Kwa o ka kangia. Anga yengi o ka loi makare ke minga ka ke kangia. E ke I al Facebook o wa me wo kangia. E fui lele pia maniti o te tino. I upu matala la lafu. Tu mai fue le ia tātou le tupale a mātou le ngā lulua I lungo ngā ruenga wha salalau. Aua foi le ui fōne ngā luenga wha sala lau e wha ali e foi le mawhau le telo taimi. Tu lau le whafonga le tunu. E oi. Po le ale uminga e sau whai ngō fua wha sala lau. Fia se furu kausango e wha sala lau. Ai lo oi o tangata tamai I launga ngana. Ma kou foi ngā luenga le whai. Ta tau foi o nei e le vata puia. Ma o tu la fono foi o mene o le tio wha sala lau. E te tau fo I ona usita I e mātou le au wha sarala. Al mele oi, sori. Ua alu wha alou le manga le kelo le au wha sarala le oi. Lau kara saoa. Po ai ala tangata wha sarala e ika mai ke au. Le kai pupule ia. Awa foi le avea le ngaruenga wha sarala. Ma me wha ali ele le mawhau. Male malong vale au wha fonga le atunu. Ia! Whapena o nei ei le awa whata. Tala noi nei so se mata upu. A maise. Ia pāleni le ngaruenga whasara lau. O whai ke le lesi ku. Ia ai la fua I lesi tu. O le mea moni ai. Tātou uma o Samoa. E te tau. Ona puipuia tātou. Ele au whasara lau. Al me fo le wo kilo ko le fa sala la le mele wo sole. E makau kia le sau le mele ye sole. Makau kia. Ya. Tatia pe yo au tafa.
Ta tia pe yo talani. Ato no ye se taimi. E langona i le tele o upu matangama, le tele o upu fai. E tātou ni o le au whaasalalau. I tupu mahe e o le atunu. Sa whapena na tau mawhai e ati a ele tātou atunu o Samoa. Mai le tele o tausanga. Ia, o le tūlanga nā pe o ne ele tātou por kalamele ni a fiafi o vai ak. Lea ua luas fulvanu minute o te ale fitu. Ala kako woi kār kako po kalamele. Tātou fo mai kāse kako pesi. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E le tāua le pa o le titi, a e tāua le wheau. Whapea le tala o upu na maua mai le tala ia panga malia ia po o vele talola. O ia lea na sulu i le titi pu. E le whea ua wai. Ae na awina e ave le wheau i le pēa ma vaitangutu. O upu e whailo ai le tāua o le wheau tu salava pe samuti le titi. Whaaftainga lue mai. E ui ina mativa ma pau lo titi. Ae tāua le taunu o le wha moe. E le tāua le pau o le titi. Ae tāua le wheau. Manuia lau whaasau. Hey! O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampania le City Car wa tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback a man tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala fe so te mai ulungia pita perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua pe a manamia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu City Car done and said. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai sou fale motu le lumanai. A whai fo i sou fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sorulu vai aso taitasi, se fulu e te ai le whaa. O le manulula wa yei tātou i New Zealand, o le mauala vo le lua se lau tala i le se ia le Digicel, e vave aina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala, e anga waa ai tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le se i pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau se leni, i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha i le se i Australia te tasi, ma o le ni whaapitoa e amanta i le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Le wantu la mai le tātou temi le wanti luas fuliva minuta na tāna o le valu Radio Samoa fuliva vitolo a momo le tātou por klame whanga solo sina tātou pesa o le nei fwoi a fiafi. Sia tamale la le tauala mai I say e usu atu vai o se sua vai Aulo ta oto ma e tilo iai E wa e se e ti soloa Ai na e alu atu lea e se ainga O fai se lotu ai fai esa tau saminga Wa e mole manava na o si toia ina Le la le ua mate la Myself feeling e moni e alava ita e te tala no
whamawa lunga le poto wa e mawa le ai maso whaau tau ua awea oi mawhirio le whai pe au o whai mawhaia o ngā wami o ngā le tatau wapule o le au moe malofia ka upoe ai ino sia ai lava o ai mai sa whaalinga ma sa whilinga e moni e a lava ita e te tala noa e te leiloa mana tola tawalanga no Ta o le vaveao Anu o le vao ua vavao O lo upito ie tonga whao Ma ato ata oto ifo O wae pupula male i le po atoa O fiwo lo tina i lo upa aso pohoa O lo fia vi ia ma lo fia i loa Ai ino sia ai lo uingo Masa whaalinga, masa whilinga E moni e a lava ita E te tala noa, e te leiloa Mana tole tawalanga no Atu saina Ise apa helapi O se pisu pasili O se masike ke mai piti O sina sapasui O ni tamato maniti Afai lava uatonu E uatonu lo fina ngalo Tapa aipo ipo Avane ile malo Ele anga ole ta atua E tele aile ti apolo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Ha 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 Sau ia la ia malolo ta tele Fia mai mai atatate Se yo pese atu ile ea Se yo pese atu ile ea Nai whawhiwhianga mai le RSA manisina o musika mo tātou ile nei vaianga le whiawhi no tulai mele tātou temile wati Luas fulma le whamidute o na tālo le tula e valu Tāle tula valu o na seelo le tātou porkalame le tautua masani le sunga le whawhenga pasta poni whanoti Ia ma le tātou porkalame pe o na ieli tutule upenga ile loloto Pantalo fa le tātou porkalame I woma paanga lo maua me le tātou tautua Ia, so se vaenga ma so se no whanga lo whapenaona e mau mali tātou porkalame whatalo whantu I le awa ma le whanalo. Lunga le tātou YouTube channel le mafuta mai e papali I sina lim se leo papali Ia, le ngata fōlea whatalo whantu se uso ia le waupolo yu elu o ngā pō talo whauso whaataile whaatasi mai whaamoemoe Ia, o nai manuia oe manainga. Whaafawina tani elu malo le soifua maruia whaataile whaatasi mai Whaatalo whatu ia keti nevile le mafuta mai sini au se talia soifua maruia uso Whaataile whaatasi mai le nei fo ia fiafi Saini tuila epa soifua maruia saini alo whatu Ia le ngata fo le lunga le tātou YouTube channel le mafuta mai e Jacinta maanao sana alo whatu a Jacinta Whaataile whaatasi mai Sa uso ia lave na nai soifua maruia lave alo whatu Pire neliko manolo soifua maruia Ia le ngata fo le whaatalo whatu ia soane matanga ongo soifua maruia pasta whaaftaile whaatas mai le nei a fiafia lo whatu mo oe
ia male ainga fatalo fatulunga le tanto Facebook page ya fale afiti ma lo le soifu maruia le ngata fo le afanti alopoto soifu maruia fa tele fatasi mai ile tanto por clame fatalo fatu foi europena sa e tasi ma lo soifu maruia ia mai to umalava pi on mau mai le tanto por clame male tatua ale radio Samoa se fulima iva tolu amo ia male tanto musika ole nei foi vanga ole anfiafi Unefika, viva le mufaratina, vamos via yo banga, uve city party, fika, zumba is the hula, everybody are you ready, dipping, jumping in the clapping, shake it to my music. Hey, 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 zumba, hey, hey. Ita imaya utanga. Luwe iluba tua autafa Luwe le luba ai oi sulu Move sexy body Zumba is the hula Everybody are you ready Dipping, jumping and clapping Shake it to my music Hey, 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 Zumba Hey, hey Zumba Hey, 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 Siba mai liko ya inga wa faari ya limai na mapea O safai ya lalo umapua isi ya makoia o sabai lua Uli mafata amilo Linko mliko solo ila bono kiko Kaya lela tuli mai Tuli lea iti male sau ai Siba mai ile musika Fama nusiai Lue mai ile musika Tiai ile bye bye Siba mai ile musika Fama nusiai Lue mai ile musika Tiai ile bye bye Let's super Hey, 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 hey. Zumba maila unefika Viva le mufaratina Vamos via yo banga Move the city party Zumba is the hula Everybody are you ready Dipping, jumping and clapping Shake it to my music Hey, 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 Zumba Hey, hey Ita imaya utanga Luwe iluba tua autafa Luwe le luba ai oi sulu Move sexy body Zumba is the hula Everybody are you ready Dipping, jumping and clapping Shake it to my music Hey, 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 Zumba Hey, hey Zumba Picking up all of his armor, I'm stepping, I'm not controlling you. Slowly, bumping up all the lyric, bringing them over the rock texture. I'm undone, you can never get next. Pictures, I'm gonna give them a lyrical pop in the rhythm, I'm keeping it, packing them over the what I'm wanting, bringing them up in the flow with a funky dialect. I got lots of focus, like a try your best, sparks out of my head, we bringing them over the coast of fire. I can assist ya, live with the pattern, rhythm, and follow me like a scripture. Flow the summer, like a tongue twister. Mr. I started be moving, I didn't believe in the tracks. Next step, and it's the lyrical pageant, none of being an accent. Making them over the making them feel the smell, I'm fucking picking up them at the
Leo watu la maile tatu temile wanti se fulu 5 minute le tutona talo leo le tula valu le tanta proclame mersunga ile fafengainga. Fatalo fatu le tanto proclame i tiresa enele mafuta mailunga le tanto wa YouTube channel malo tiresa faftaile fatasi mai. Le ngata fole fatalo fatu ya lo le sio leota. Se fo manuia lo sio fatalo fatu fo ya teke pa masai. Le mafuta maile nei fuvanga la fia feeling ngata fo le papali i sina lim san leo papali i fatalo fatu lungo le tanto Facebook YouTube channel. Ya kopo eti lungo le tanto Facebook page fatalo fatu ya malo le soi fo maruia ile nei fuvanga ole fiafi. Na ya tatu fasil silanga watanu mai tau ya ona fanga solo leo le tanto tu ma le tanto proclame pe ona masani ai. Ole tanto tusi ole vau filifili male tusi or songa. Awane ngalo saulo minga ole tusi or songa fantasi mal lolo minga ole vau filifili. E mawai fa lupenga o Samoa isi sifon tutuila mamanua. O nisi o tala tu o Samoa o nga upu ole matafa yoyo ole matai le fainga o fa lavlave. E peio fa poiponga ma liu le susingo a inga fe sila fa inga o paolo si I fa aloalo fa langingo e kalesia. Ma le tele ole ngangana fa anolonga. Fitus fulu tālalo na tau. Na lo fisa lava la radio Samoa le tolu pātolu ona Hopewell Avenue I Manukau e te mawai. Mo nisi whamtalanga vala au le lua na lua tāsilima I vatolu. Lua na lua tāsilima I vatolu pe tanga iane I le shop radio Samoa.co.nz te maua le liero tusile nā. A inga sa ta whatoa I le awa ma le whaanoano e te tawai. Mātou te whaasile sila antua I e whapea. Wa yese fina ngalo tama po suafo le tantu ainga sa ta fatua iwa la faia se felo inga e tala no ai suli mafeo I umo ta fatua mangu tutia le lua yalio iwa ilaso se furma le lua se te malu o lima I le lawa ta fatua iwa fa sale le anga I savai Samoa I le tantu watino le itu la iwa I le tayao ma tau te tatano atu ai ma vala aulia lo o taupa ia ma lo o tau mamalu e susu mai matala mai a au tantu a wai le naso tupoina a wase fa mo si tantu a inga ia teu ma fa le leia ro tantu ro I fale maswala pule nofo po matai o si tantu a inga sa fufuina ma ole a le tau fia lava se fa I unga ole a tasi elo tantu a inga I le naso I lo le a wai mai ma le fa no lava seinia le nei fa sa launga swafo le tantu a inga santa fatoa waitalima Tafatoa asanga tafaleti, tafatoa Yosefa tafa kesio, tafatoa laifa lima le ngata folea tafatoa fua mai tafa mua ava, maisi sulio le ainga sa tafatoa, o lo ono nofo ili tantu ainga. Manisi fa matalanga te fia maramlama tilei fa manmole, fa afso taimai tafatoa fua mai tafa mua ava po esta to filau te vanga. Tafatoa fua mai le onua tasi, o varulima, o iva lima. Po esta to filau I o tasi o luiva lua no fitu o fa fetailava. Ya na paula na tatu fasil silanga le watanu mai tau le lefu vanga la fiafi ya male tau radio Samoa se furulima iva tolu amo ina watu se furuma le tasi minute na tale o leitu la eval Tell us, my toes,
e uangi ua lola ua pe au o le sami. Ua pa ule fetu le la satu i le mai lua mai o matangi. A o ai fo i le la ua tu i le mai le sami ma e la. O la o pele la uma amora, fo la ua tu i le taita fola. Si a uluku e sini le la lelei. E se fo ia na tifi a io na ponei. Ai u te re fa ae aina oe, ua laira u fa a benei. E le rosa a fai lea mo usei. Alo fa Samoa, wa ule ne yo kaspiti alu, a wale suia lingila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. Sunga, o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Se nga uka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka aladwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pau tau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale o le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui pui o le whana witi, o tuipui pui la COVID Full River, mo i lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua taitasi le itu lae valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Lea wa tula i mai le tātou teimi le wanti wa tātonu le itu le valu, ia, usi mai e whaafonga e se whapaponga. O le tātou porkalame o le tutu le upenga i le loto sunga le whaafenga inga pasta poni furuti. Ia pe ona masani ar tātou porkalame e fiafio songa fua o vai aso te tansi usi mai e whaafonga. Slava fasu me fitu, ina pati o tonima o tonu uma. Wabatu libi inga ile tua. Sawia! Ina pati o tolima. O to, onu umala. Malevi inga. Maia,
o te whaatalofa atu le fo e fiafi le ia le silasi o si o tātou tunu pele Samoa. O le tātou Port Clement le fiafi. Ia o lo whapena o na pueina ina ia whaawau pea le tātou Port Clement e pea o na masani ai. Ai o le fiafi ia. O mai esi o tātou o atu le tua e ala si tātou te talo. E o na whaawau leo le tātou Port Clement le fiafi. Mātou te vi ia o elo mātou tua. Le tua alofa o le tua e alofa e muti vale. Mātou si atu lava le inga ma le whaafitai. Whaamanua atu ia te o elo mātou tua. Awa umtau tia lava lo le leima lo whamaoni. Lo silsili ese ma lo mātango fie. Lo umtau tia o tāla mai lava e au fōwhanga mau ngā luenga mamana. Whaalia fo e le vani minimo le atua lo mawalunga ma lo silsili ese. O ngā luenga o fōwhania. Whapena o na mauwhai li tangata. O mātou whapea e le atua. Silsili lava oe. E mtaktia oe whaavau lava. O oe o le atua e leise amatanga. E lei fo isa ngā tanga. Mātou whaafitai atu ia atu oe o no lau tau singa ma lau tau ta inga. Nau pui puinga ia e mātou. E mai lava fo i le yaso atoa mai le tau si o mai le teimi o le fiafi. Whaafitai le tua. Ia lava lau suafa e whaavavau. Le teimi le tua mātou te oatu ia atu oe le tua e au le mana ma le whaaunga. Se e mafutaina i mātou. Watasi mai e whaau mai le nei fiafi. E le mātou Port Clement o le a mātou. Tal no fo e lau a whionga pa ia. Le mātou te tala lau upo mo mātou whaitawina. Mo mātou mōli mawina ma a oina. Ia mātou whaalongo whatasi ai le fiafi mau tangata. O mātou lau atu le tua se e lofa mai whaawina lau upu nei po. Talo fo i se nganga e whaalawe le tua. A whaafonga ma whaalongolongo tangata. Ina ia whapena o na awe seina. Tu e seina le mana o ike riso Yesu. Whaasa o loto ai au tangata le nei po. O le a mātou sauni whaalongolongo i lau upu. Talo ina ia Mose au aonga taua ma se au ngā o lau a whionga pa ia. So soani le o mātou o langa whale nganga wāla mātou sawalinga o lau whaia nei. Whamanuia le tua iau tangata. Tusa le lātou whalongo le nei po. Whaau le lātou whalongo. E le ngata fo i lea whaau mai a tau. O le ai whao ngā ina e mamoli atu ina lau upu le fiafi. A uma fo i le ngā luenga le tangata. Ia fo i atu pele vi inga i a tau. Ia maili whaatau waa ia i mātou. O le nāle mātou te talo. Lo mātou li Yesu. Mātou te talo tuai mawala au atu ala i lou lava swafa. Yesu le Nasareta. Amen. Ia ia lava le tua le nei foi taimi o le fiafi. Ia lava Yesu o no lo nanga le lei. Nan tau singa ma lan leo leonga ia i tātou e misa o le whao le tanga. Waptai le tua. Me uma lava wo ia whaia mo i tātou. E le ngata foi lea tātou vi ia le nganga pa ia. Ona o lana te ita inga ia i tātou le yaso atoa. Ia mwhai fōn te ita i mai ia lo tau soifua ma so mātou wola. Whai fōn tātou mōl ni awa no tā ua, la awa no mātango fie. Ia, mwhai fō i ona whaawa wina pel tātou tā upu, pol tātou Port Clement pe ona masani ai. O le tātou Port Clement masani nei o le tutu ule upenga le loto. La o tō au na fōl nei. Ia o poni fōna ti, o le ātou tu atu ma moli atu le fionga le tua. Tātou te manuia whatasi e le fiafi. Ia e whatalofa atu i le paia o Samoa. Le paia la silasi o si o tātou tunu pele nei foi fiafi po le yaso. Tātou mafuta e ala le te ina le nganga o le tua. Whatalofa atu ai. E le paia la silasi o si o tātou tunu ubai lau foi o na
maunga mawalunga se i pa ia maunga iti fatalofa atu malengang fa loalo i tupu mai e o si o tātou tunu. Fatalofa atu i au na pa ia le tua mau tō masiofo i so stovini. Nisi o lau whainga luenga o lo mafuta mai le nipo. Fatalofa atu malengang fifia malengang fa loalo. Ia fatalofa atu i nai o tātou tu ama tua tu asinsina. Ta mamatina ma tua ia o lo mafuta mai fo ima. Whalongolongo mai le tātou Paul Kalame le nipo. Fatalofa ia te utau, ma lo le onsai, ma lo te talo. Ma lo le whai o le whaiva. La o tau fwoi ngā luenga o le tāpua ia ma te talo a wale a le whaiva. Ta ma whanau o si o tātou tunu i le aso ma le aso. Ia le ngata fwoi leo la au tau te talo mō mātou le au whai taulanga. A manuia tele le tua ia te utau ta mamatina mātutua. Tu sai ia ma le tātou mawhitanga le fiafi vi ia le li. Fatalofa e le nei foi fiafi e nisi o lo mafuta mai tutonu o mauta ngase ngata foi leo lo ngase foi tonu o mauta malao fatalofa ia te utou ni fiafi ma lolo nsai ia ofenga i foi ma ngase o le tino lo fatu le tua ma soso ni atu ia te utou ofenga ia i utou ia ma ngase o le tino e pe o nauia il ni vai tau alofa le tua pa ia tula na whaamalo longa ia te utou. E steimi e se aso ia fo i mai ele tua le malosi atu to avelo moenga ma fo i le inga ile tua fa muri atu le tua ia tu to e fie fata lo fa fo i na yo tato usum tu fa fino lo fa fonga ma futa mai tonu o fa le pui ia po no fonga se tio lo tu le la tu fa salanga ta lo fa ia tu to ma lo lo sai so sonia tu le ngango le tua fenga i o to ma le tulingo fa salanga. E fatalofa fo le fiafi i le au whainga luenga. Nisi o lo whainga i fo i matiute ma whaiva ia e pei o na masan iai. E ia fiafi te tasi, ia poaso te tasi. Ia vi ia le tua, ma lo lava ngā lue, ma lo on sai. O le fo i, o langa ma le so i fuanga, ia a le ngā lulue, a le usu, a le halu e whainga luenga. Ia o le a le mose, te mao ainga, te usia ilo ainga. Ia mai se fo io vainga se so fuanga me le fa ma lo nga lulu ia tu tau o sum tu fa fino lo nga lulu fa ta lo fa ti tu tau ia ma fa manu ia tu fo ia tu tau tu sai mo le fianga i tu te ma favor le fo po lo fa le tua este mi mai ai tu te ma favor fo ia tu ainga ia ile manu ia le tua ia tu tau ia le fo io na fa ngaloina le ia o Samoa o lo fa penao na telefa auto o lo no nofo mau tonu o so se tunu lava o lo nga o lo no po ai ia ma no nofo ai ia mau wai ia no sailing o manuia ia po fe lava se tunu o lo e mafuta mai ai fa ta lo fa tu ia te tau fa ta lo fa ia to ni fiafil swafo i sul ta tu li mo ta tu faola malole saili malo fa manuia le tua tu sai ia mleau mawai tunu e pe ono toa mawai ma toa mawai fo New Zealand nei lo fa le tua ma ia fa manuia ia tu tau mawal manuia mawal te mau ainga sili ai au ni fa ngaloina le tua o lo tato pongai o manuia o lo tato maua a manuia atu le tua ia tu tau nei po tusa mal tato maftanga le fa ngaloina fo inisi o lo asiasi mai tonu le ai tele o klani leva yaso ia mai se fo ia o maftanga ainga kalisia mnu ia ma asia singa la fo ia ainga mai se matua ma fanau ia le tua fata lo fo ia tu to nei po le ngata fo le fata lo fa tu inisi ia stemi mo le nei o tai mafuta mai fa fonga mai el tato por klame le tu le penga le loto fata lo fo ia tu to nei po lo fo le tua ma ia fa manui atu ia tu solta to por clame por mta opu ele nei foi a fiafi ia o fa malulu atu ona te tonu o la le mau atu le tatu wala ata ia ona o le leo o le auna fa pena e fa fonga mai le fiafi e pe ona uta o le temu fano ia o lo record po pre-record le tatu por clame ia ona o lo to esea ona oni fofuanga fale kalisia
Ia ile manatu e fol fa moe ia ole a maua se maftanga manuia le fiafi ala le upo le tua ole a le suia I lava le mamoli atu le upo le tua wa lo e mwhena e whaafonga mai ai o lo mo le avanoe te whaalongolongo mai I pea e le upo le tua me lava fo le ana nau ai ina ia awane e se motsia o le tātou Paul Klame ia ina ia whaawo tupe a wā le so atu o le tātou mta upu e pei ona whaasol solo mai ai e le tusi a ngā luenga. Ia o le nei la fiafi o le a tātou o le fionga pa ia le tua. O le a maua mai le tātou mta upu po le tātou Paul Klame le fiafi e le mta upu e wha o le tusi a ngā luenga. Awa ina le wo ia le whaasolonga o le tātou mta upu. Ia e pei fo ona misi mai ei vai aso e lua taluai sa tātou talanoa ai e le tāu o tele o le pule. Pa tāu ai fo le sau ni uniato si o tātou tunu ulnava I tāu e le lato whainga whiliwhilinga. Ia e pita iana fo I sa tātou whaafonga mwhalongolongo le aso le na mai atu nei. Ia e le whatau aina o le aso sao tamā. Sa tātou talanoa ai le tāu o le aso sao tamā. Ia, maua mai fo inia o onga tāua. E le aso sao tamā, mai se lava tamā uma o lo mwhai ona whaafonga mai e le tātou Paul Klame e pe ona masani ai. Ia, a le nei la fiafi, e te tonu o le a tātou te fo I le tātou tusi whasol solo, o le tusi le ngā luenga, o le a tātou vava aila I le fiafi le tāu tele, o le matau pue wha. Ma lese o tātou vava aila matau pul tusi pa ia. Ia ma se I whaite uina sina vaenga e te ina ai ia ma whai fo ile ma te iala o le tātou ma ta aupu le fiafi I le tāua tele o mea na so atu mai le ma ta aupu tolu. E tu sai ma le vavenga ma te utia na tupu na ma whai ai o na wha malo lo ina le pipili na mai o ia mo lona o langa atoa. E na wha tino ina ma tupu le vavenga lea ina ua o atu ia au na le tua o pe telu mo yoane. Lea sa tātou ma futa ma tātou whalongolongo I le matautia o le mea na whaia e le atua e ala ian au na. Na tupu ai le wawenga I le aso. Pei la o na tusia ma recording e le mataupu tolu. A o le so o tuina la lea e le mataupu e wha. O le wha solonga, o le tala, o le amatanga ma le tupu. O le kale sia ke riso. A mata mai le aso le Pentikoso. O le mataupu la whae, wha pelon whaita wina. O lo tau tala atu I la ua I le nuu, o na tutu mai lea ia te I la ua o whaita ulanga. Ma le te itai o le au o le malu, a toa masatu kaio. Ua ti ngā I la tau, o na ua la o atu I le nuu, ma tala I atu le toi tu mai a Yesu na ye woti. Ua pupu e a te I la ua, o na tu atu le il fale pui se I o I le tai ao. A wa fiafi lava. E to tele o e na whalongolongo I le upu wa tele tonu I la tau. O le tau wa whai o tangata po ua 5 ngafe. Ia o le numera le o le uo ia I le kalesia, to tele le kalesia uningalo. O le 5 afe lea. O le tu ma le masani e tangata I ute, e whaitau na o tani. E whaitawina tani. Ai le whaitawina ai ia tina ia mawhanau lona winga. E o vatu to tele o le mele o ia le tupu o le kalesia. I le amatanga. Ma le whaipue 5 o I le tai ao. I le whapotu putoina I Yerusalema. O la tua li. Ma le auto e ina. Ma le auto si upu. Ma ana le whaitau langa sili. Ma Kaifa. Ma Ioane ma Alesana. A toa umalava ma le ainga o le au whaitau lang sili. Wa la tuu ia te I la ue tutonu. Na la tuu visili mai lea, o lea ea le mana. Po le ngoa o ai na o lua whai ai le nei mea. O na whai atu leo pe telu ia te la tau. Wa tumu o ia le nganga pa ia. O tau li o le nuu. Ma toe ina o Israelu. A whai e wha masino ina I ma ua I le nei aso
i le lofa ua whaia i le tangata mai. Po le ha ua mālo lo ai o ia. Ia i loe o tō uma. A toa ma le nuu uma o Israelu. O le suafo i Yesu Keriso o le Nasareta. O le na whaasatarina o tōu. O le ua toe whaatuina e le tua na ie woti. O ia lava ua tū mai aile nei tangata ua mālo lo i o tō luma. O le maale nei na whaalea ngaine o tōu tu funga whaifale. Ua vea o ia mamaa tu le manua o pito lunga. E le ai fo i se tasi ua iai le ola. E le lava se isi ngoa i lalo le langi. Ua fo ina mai tangata e mawhia na whao leina ai o i tātou. Ua wa ai la tau le wha maa losi o pe te luma yoane. Ma ua iloa o tangata e le ia o ina i la ua ma le vale lea. Ua la tau wafo ai. Ua la tau ilo foi o i la ua sa la tau whatasi ma Yesu. Ua iloa tu foi i la tau tangata ua wha maa lolo ina. Ua tutu whatasi ma i la ua. Ua le mautali ai i la tau. Ua whai mai i a te i la ua. E o ese ia i le fono. Ona whetau te la i lea o i la tau. Ua whapea se mea tātou te whaia i nei tangata. Awa ua matua i loa e ono nofo i Jerusalema o malava. Ua whaia lava e i la ua le whailonga sili. E le mawhai foi sa tātou upue to e whaia tuai. Ai peitai ina ne i alu walu ona sala lau le nuu. Ia tātou mtua wha matau watu i a te i la ua. Ia so ia lava le toi tautala i se tasi tangata i le nei ngoa ia po le swafo Yesu. Wa ami atu i a te i la ua, ua vavau i a te i la ua, aua lava ne i tautala atu, pea o atu i le ngoa o Yesu. A ua tali atu pe teru ma Ioane, ua whape atu i a te i la tau. Pe tonu i luma o le tua, ona ma whaalongo i a te utau. Ai ma te le whaalongo i le tua, i nā whiliwhilia o tau. Awa ma te le mawhai, ona le tautala i le mea ua mawa a iai ma whaalongo iai. Wala tu e whaamatau mai i a te la ua. Ona tutule o i la ua eo, ua le maua i la tau. Se mea e whaasala i nai i la ua. Ona o le nuu, awa ua vivi i tangata umalawa i le tua. Ona o le mea ua whaia. Awa ua whanga fulu tau sanga, ma ona tupu o le tangata sa whai iai, le nei whai longa, ua maa lo ai. Ia le tua. O le nei mata upu, usomtua whawhine le fiafi. O se mata upu e ese le mātango fi. O se mata upu tā ua. Mai o le sosoina atu lea, sosoina atu lea, o le matautia, o mea na whaia le tua. Ma awala le tua na ia saunia lava, i ana awala mamana, na ia whai mea uma e tusa malona whinangalo. Ina ia wha tupu atili ai le e ka le sia, a Yesu Keriso i lunga o le funga le pole lalolangi. O le fo toi maua le siava noa o au na le tua. E toi so o tuai ia le tuina atu o le upu o le tala le lei. Wa maua le siava noa e toi fola tuai le tala le lei e winga iai ke riso Yesu. Wa maua le siava noa e mawhaiai o na toi tautala ia petelu. E le ngata e tautala atu i tai e pei ona whamatalaina i le tusi. Ai mai se fwoi o tai lotu o tangata i uteia. Leua maua le awa noa i. O le awa noa na maua le teimi o le wavenga. O le awa noa na maua mō tangata lauteli. E whaalongo ai i le tala le lei. A o le fwoi la wa vea le mea lea na tupu. Wa maua i le awa noa fwoi e tautala atua i pe telu. E tala noa sao lava i tangata tonu lava ia na lātou whasi o tia Yesu. Ia po te i tai o teia. Ia po le au osi taulanga. O le aso le na wha malolo i nai e le au apostolo,
le pipili. Leo lo wha mawina ma tustusia le mta upu tolu sa tatu talanoa I se tasi o vai aso. A o le aso fo I lea na tapu e ai ia I la ua nei, na whaia le wawenga, o Peteru ma Ioane. Tapu e la ua masai ma watu ma loka I la ua I le whale pui pui, le na maua ma I le whaitaunga. Na ave I la ua ma tu atu I le nafuanga tia, po le whale pui pui. O na ua leise taimi o le afiafi e whai ele wha misnonga. O na o lea na ta ua I le whaitaunga, ua afiafi po lo noinga ua po le aso lea. Ana tu atu la I la ua I le whale pui pui, se I malama le aso fau. Ne o lo o ta ua mai e le whai upu, Peo le whai upu mua, o lo o tau talatu I la ua le nuu, o na tutu mai lea I a te I la ua o whai taulanga, male tai tai au o le malu malu, a toa male au sa tukaio. La tau neina, tapu eina, ia so o Yesu nei e tolua, ma ave le whale pui pui, mo le po a toa, se I malama le tai au. A le fisili, ai se ana tapu e ai, e se ana tapu eina ai e tangata nei, ia Peteru ma Ioane. Asa mafuanga, na tapu e le au apostolo. E ilo te tonunga, ua tupu le loto vale, ua tupu le loto leanga. Na alo wha mawina le whaiupu e whawha mai, ua vaai atu I lato, ua tupu le ekalesia, ua lolofi mai tangata, ma o lato utalia ina, o le upu, po le tala le lei. Tau toi whaitauina le whai upu e wha. Mai e tau tele o e na whaalongo longo I le upu. Le aso lea na tupu o le wawenga. Na mafuai o na lolofi mai tangata e moli mawina le mena tupu. Awa mawai le awa noa o Peteru ma Ioane. Tula I Peteru. Ma la aunga le upu. Wha mai le whai upu e wha. E tau tele o e wa whaalongo longo I le upu. Wha mai ua tali tonu I la tau. O le tau a whai fo I o tangata, ua whapopo I le kalesia, ua li mafe. Ia, ona o lo le I le aso na so ai. Mai ua wha poto ina, ia le fono lea, o le council lea e whaia le wha misnonga. Wha poto le fono, ia o le kulupu fo I lea e to fitu se fulu tangata, masalo le kulupu lea, tai fo I o tangata I uteia lea e whaingoina le kulupu lea o le au sanitarini lea fo ina ave I Yesu I lon wha misnonga. Ta mau wha poto. Ai wala tu au maia Peteru ma Ioane I luma o I latou. E whai ailo la ua wha misnonga. Now things are getting heat up and serious. Lea ua o ina tulai mai wa matana vevela. Vela le mata upu. Ona o lea ua au mai ia la au apostolo. E whailo la ua wha misnonga. E tusai ba mea ua va ai iai mata o tai lotu nei. Ma oso ai le loto vale po le loto leanga. Ma mafuai ona mai au na le tu e whailo la wha misnonga. Ia na lo ta ua. O lo awai ai tutonu o le fono lea I ali sili, o toe I ina, o tusi upu, o le au faraseo, tangata ese ia mai kulupu ia e tofia e o mai tutonu o le metau, o le tai o le au sanitarini. Ia le ngata fo I lea o lo taua mai na, o lo iai fo I ana, o ana e leo se teine, o le ingoa tama, o le ingoa, o le tangata, o le whaitaulanga sili sa iai mua. E le ngata fo lea o kaifa le si o staulanga sili. Ia ma Ioane ma Alesana o lo iai ngoa I nā ele lisi. Ia, a lo tau mai foi. O lo iai ma au ainga uma o le au whaitaulanga se vai ai. O lava I au ainga o le au whaitaulanga sili ma le au whaitaulanga. O le o latu o mai e moli mawina le wha misnonga. O so o Yesu. A ole mea o te mana e whaelo I atu oe, le fiafi. O tangata tonu lava ia,
e misi ngoi e lua o kaifa maana tangata tonu lava ia na mua ave ia Yesu ilo na whamsinonga tangata ngoi a kaiafa tangata lea na avea mawhaita au lang sili le teimi o whamsinonga Yesu ia le ngata fo lea o ana o le father in law po le tamā lea o le to lua o kaiafa o le to ina o matua sa au si tau lang sili fo o ia a o lea la ua le to e o si tau lang sili ai na mua i ave i Yesu le teimi o le whamsinonga Yesu e whai mai e fo e sana tala e ui ele i o si tau lang sili le teimi lea a o kaiafa o le o si tau lang sili le teimi lea e peila ona maua mai le tusi o le evangelia Ioane o lona ma ta au pas fuma le valu le pe ata tu o pe ia ta au pas fuma le valu Ioane o lona ta au pas fuma le valu a lona fai o pas fuma le tolu fai o pas fuma le tolu o le iu fa pe ona la to lua ita ina lea o Yesu ia ana awa o le tamā ia o le ava a kaiafa o le ostau lang siri lea i lea tausanga ia po le tausanga lea na whai ele whaamisnonga o Yesu ia ao le mata upu fo ila esful maltasi a lona whai upu e whaasful maleiva o le ta ua mai e fo le tangata lea o kaiafa ta upu sumal tasi o tusi lava Ioane le evangelia al fai po fasu maleiva e fa pe a o le tasi o ila tou o kaiafa o le ostaulang silia i lea lava tausanga wa fai atu o ia te ila tou te le loa lava se mea e tasi o inga le teimi lea e le yo i le tausanga po le teimi na o Yesu yo no popo nga ia po le lile o ana o le o staulang sili na mua atu ia kaiafa a o le uli ia o le ringa o le o toe ave sa o a so o Yesu e faile la whaamisnonga ai toe ave fo i tanganta ia na fai ala tu fai unga se ma fai unga le tonu ma le sa e tusa o le tuina atu Yesu o lato luma e fai ele whaamisnonga o le tangata ele eise sala o Yesu lea. A le mea tātou te wawa ai e le whaatau ina fo ele nei e fiafi. O le ua o sawanga, nea po o sawanga i so o Yesu, tuu i whale pui, tau e mua, ia maitangia, ma tua ina i le tele o mea e tangata ia o taita i lotu ia po ole maftanga lea e taita ia whainga o whaamisnonga o le au santerini wo o sa wanga i so o Yesu a le mea moni lava e peo tātou tā ua le tele o taimi o le tātou mta upule nei e le tusia ngā luenga o sa wanga o awa noa le ia mo sau nia e le atua e whaatupu a tili ai ia le ekalesia Yesu Keriso. Persecution was the way that God used, for the growth, for the dramatic growth of the Church of Jesus Christ on earth. Persecution, sawanga, ti ngā ma mea whaingatana o iso o Yesu. Ai mise o tangata na lātou a mata ina le tala ina o le finangalo le tua e lunga o le funga ele o le awa apostolo ia maso o e na o atu e whatau nuu le moli mauina o le tala le lei ma le whiaua le atua na ui la tau i popo ngā mos whate te inga o se te whano ia le ngata fo i lea o so o e to sfulu ma le tau lua na o ti ma le tile solo mai la tau i le lololangi ona o le finangalo le tua e na vele mea ma awala na tupu atili ai le tala le lei ma le ekalesia Yesu Keriso i lunga o le funga ele o le molianga o pe te ruma Ioane i le aso lea
E pi folinga ma o se meleanga. Ai o se mele leile au fatuatua, ma le au kerisiana. O se mele lei tele le amatanga o le kalesia Yesu. Maua ai le siava noa o le au whailaunga Yesu. Maua ai le siava noa Peteru. E tautala tua ile fionga pa ia le tua. Pela na uta ua na le la. E le o le ava noa mo tangata lau tele. A o le ava noa mo le auli tonu aia. Tai tai. Le au Santorini. O Staulang City. Tangata na la tau whaasa tauruina Yesu. Mo le ava noa e tautala sao a iai. Peteru. E tusa ma le mea na la tau whaia. Ai tusa fo'i ma mea wo lātou aia. I wa venga ma mea wa tutupu o mafu ai o na o ila o i sa wanga ma popo ngā. Lea. Molianga o Peteru mo Iane peo na uta ua o se mea le lei. Ai sea. E le na uta ua. Sato e maua ai le siava noa o Peteru. E ta ua tuai ia isi mea e ta ua tele. O le teimi lea. E mo i la tau. O lo taita ia whainga lotu. O i la tau na wha masinoina Yesu. Oai, o le awastaulanga. Awastaulang sili. O le fisili ta ua tele. Sa la tau fisili a ia Petelu ma Ioane lea so lea. O le a e le pule. O le a e le pule. What authority? Which power? O le a le pule ua lua whai ai. Ia neimea. Ia, nai ei fo ia i le whai upu nai fitu. Nā alo ofisili ai. O ai e le ingoa. Whose name that has the authority that you use to perform this miracle? O ai le ingoa, o ai le power, o ai le pule no lua whai ai ia le nei wawenga. Se le tā ua tele o le fisili le aso lea. O le fisili e whāti tau le pule, le sa tātu tala noa i le pule. Tolu vai aso telu ai. A le fisili leo tūlai mai o ai le pule. Whāti tau le pule. O ai na watua ia te o lua le pule lea. Ia po le nā foi mana po le malo sianga. The ability. Who gave you this ability? Who gave you this power? Who has this authority? Ai lea ne ona le pule lea. Ua ulua whai ai le nei wawenga. O le pule ai na lua whai ai. Ai na tali la Petelu. A whai ua moli a ina i ma ua. A whai ua moli a i ma ua nei le aso le nei. Ona o le ngā luenga sa ma whai ai le nei tangata pipili. Whalongo mai la au tau. Ia au tau i loa ina le lei. E leo ma ua no mafuai. It is not us. Awa ole fisili lea na tūlai mai. Pena wha pe feo na tupu lea mea. Wha pe feo na tupu lea mea. Ai na wha iloa atu e Peteru. Ila na tali atu e tusa ma le fisili po le pule ai. Po le ingoa ai. Po le anga vaa ai. Po le mana ai. Ai tali atu wha iloa atu e Peteru ila na tali. E ta tau ona outou i loa i le aso le nei. Ai mai se outou i o ta i au whalongo mai. Tasi lava le swafa na ma whai ai mea umane. There is only one name, one source, that we did all these signs and miracles. Tasi al swafa. O le swafa o Yesu. Yesu le Nasareta. A le no whaitawina.
Fa mai o ia lea na whaatuina mai e lea tua mai leoti. Lea na mafuai o na malolo le pipili lea. Ma le au tūtonu lava leo le vaenga mua le usum tua whawhine. O le vaenga mua o le mta upu le wha. Mai le whai upu mua e o atu lava i le sfulma le wha. Na o le swafo Yesu. Only Jesus' name. O le au tū lea. O se wha au tū lea o le vaenga mua leo le mta upu. Tātou te iloa ai a toa i le whaitaunga ma le tautala mai o le upu o le tua ia i tātou. E maise o le tali manino na watu e Peteru i le auli ia. Ne ai ma seisi lava swafa. Ne ai ma seisi lava ingoa na o le swafo Yesu. Whamanatu mai e fo ia i tātou. Uzum tua whawhini. O alava mea umae tātou te wa ai aile matau tia o le atua. E le o le tangata o lo whaonga ina le atua. E le o au mala o ministry. E le o au mso o poto. E le o oe maso wanga waa. E le o se mana o lo iai le tau lotu ma le tau whaifi au. E le o se pule na a mai e se nuu po se sao po se matai po sisi lava mea e maua mai ai. No other source. No other source of blessings and prosperity and also signs and wonders and miracles that we can witness. It's only the name of Jesus, the Nazareth. Na ole swafo Yesu. E mawhai ai o na tutupu mea uma. Amen. Te loa e la pese lae pu e la vali temil nei ele umana pu e. A le pese ua maua upu. E le maua lava ia se ingoa e wha ingoa ai le pese. Masalo po o le masin fau ia na e wha fonga le iai. A le pese o sau tautinonga e le teimi na maua mai ai se tala i le fo mai i ni afianga po se mai na afia ai ia vantu lou lava Samoa malau whaafunganga na afia ai ia olivers ia po me fo ia tau o mama ia no le tele lava fo i ole so na whai o leo langa i teimi o tala wau longo ina au i le fo mai wa faina diagnose na sa ili lava le ai awala ese ia e peite ia ne fo ua maua ma le whao le tanga Yesu i le tausanga e tasi ma fitu te mu whai lava lea ona to anga e wa ai le fo mai ma ai o se pese na o tu sia i le teimi na o loa ai wale se wha moe o ele fefe o e fo el matau ono le tulanga a tau mai loa tulanga o cancer ma me fa pena e fa fefe me fo mai ia o e pala ailo o e fefe o ele mautali e na o tu sia la le pesele ai le maua sengo ai na o su el tato mta o pule nei pe amale masina teluai po le tolu po le fava Yesu teluai ai o tau tuai le mta upule a lo anginga mai ai ia le tau tele o le mta upule ia po le taito lea wana o Yesu only Jesus na o Yesu lava e mawhai ai ona e malolo na o Yesu lava e mawhai ona pai mai lona mana pe a whai te talo atu malo whatu tua malo wha maoni i lo o langa Kerishano ma e salamo i mea umalama alalan whai lau tala te mi lewa to a liu lava leo langa
O se tangata sa maa losi tele me o drugs, a mesele marijuana. I taimi a o avea ma tangata e tau o le Rastafarian po le tangata e fia. I mo fuala au ia po le la au, lau la au, o le la au leo le marijuana. Na ulo ina na faina ai na matai o na faina totonga. E fai la lau tala. O na wo o mal te mile. O fa malolo ina umma e Yesu me umma. Fa malolo ina Yesu le tau fa matau mai lea po le tau fa fefe mai lea. O li poti e fo mai. Mo mea sai e le nawa i tau. Ina o watu umalo taola. Vi i ai le tua. Tu ina tu umalo taola i a Yesu. Fai e lona finangalo. Pule ia ile me whao ngai na ai leo langa. Au te mana tua lau te talo lea ile tua. Iai lava se fe au i se ngā luenga. O iai moa. Ia wha malo lo mai au. Mai nei mea ua. Popole ai ma fefe ai ma tu wale ai. Te lona tali mai le tua. Tali mai le tua. Tali mai e Yesu le te talo ma le au ngani atu le tangata. Ia te ia. Le lana maua le pese lea. Le ingola pese lea. Na o Yesu. Only Jesus can see me and know what I am going through. Only Jesus can understand what I'm going through. Upu i ole pesi. Na o Yesu e mawhai ai ona e malolo. E mawhai ai ona e eluese mai i le polonga o lo e ola ai ma e mawhatia ai. Na o Yesu e mwhai ona whaia wawenga i lou soifua ma lo olanga. E na maua mai i le ngola o pese i le vaenga lea. No inga o levanga tusi o pol pese. Ala lava e whaafilu safsi lo mamu whau. I le ingoa e whae ngoa ila o pese. A lo su e le tātou mta upo lea. Ma tuu atua nga i le winga ma pese ma upo le pese na mai. Ma tusi i lalo. I le tele o te usanga o mawai. Nena mawai le ingoa le pese. Only Jesus can hear us and do miracles in our lives. Amen. Lena. Alesa tali dwe petelu. Ile ulia. Ile ai masisi lava. Ne te o to pula toa mai ai maua mo to whapea o maua. O maua lena tupu ele wavenga. Ile ai ele o maua. O Yesu na mafuai me umaia woutou popole moutou watu wale ai. O Yesu, ele o maua. A o Yesu lea. O Yesu lea leo no tou whaamasino ina moutou tuina i leoti. I lungo le sa tauro. Lea la e si i mai ai e Peteru. I ale salamo i salau sulma le valu alona whai upo e lu sulma le lua. E o lu sulma le tolu. Le tali atu a Peteru le uli ia. O le maa lea sa outou tu lafo ina. Na tu lafo ina le tufunga foi fale. Po outou. O le maa lea no outou fata mala iai. Ma outou whaamasino ma ave whasa tauro. Lea wa avea o ia ma maa tu le manu. E sili sili o nao pito alunga. Amen. Lena o feita wina na nei. Ai se o feita wina pele salamo lea e se lau sfurman valo. Ngai mania ia o le whaamtalaina mai e tā vita o nei upu mātango fi se lau sfulu ma le valu a lona whai upu e lua sfulu ma le tolu lua sfulu ma le lua ma le lusu ma le tolu whapelo na whaita wina mai le salamo o le maa na la fua ina e tufunga whai fale ua whailea ma maa tuli manu au pito lunga o le mea lea ua whaia i ova o le mea tātou te ofwai pe a va ai iai. E ofwai e sa, it's a miracle, o le va venga. Na tu la fo ina Yesu, na maliu o ia mantanumia. But this is one of the greatest miracles that ever existed, ever happened, was the resurrection of Jesus to life. O le tui tū mai o Yesu, mai le tūnga mau. Ofo ai tātou.
pe a tātou mā fau ma mana tu natri ai. E mese i lātou oe na va ai ai. Te tū mai Yesu o ia. O le faa o le tanga. Le maa lea na tanu e lau li ia. O Yesu na lātou faa sa teuro. Ma lātou tanumia. Ala le mena iai. O le maa lea no tau tanumia man la fo ina. A leo toi tū mai. Wa vea o ia ma maa tuli manu wa pito alunga. Amen. Ia po ia fo ilea. Wa faa vai ai. Le fale po le maa lo le atua. Wa amata na fausia ilunga le funga ele ala ilana e kalisia. E leo va aia mata. Usom jo va fine. O pula vai e pe ona tau e pe telu e o ngā foi mo tātou. Ele ai seisi awala tātou te maua i le whaalatanga a Yesu. Ai nā o Yesu. Only Jesus that can give us that hope and that salvation, that life. Ele ai lava seisi ngoa e whaole ina ai tātou wa nā o le swafa o Yesu Keriso. A tātou wa vaila i le vaenga lona lua o le tātou mta upu. Ia le whai upu na sifuru ma le tolu e o tu lava i le whai upu e lua sifuru ma le lua. Le uman tātou whai tawina. A o le mta, a le whai upu sifuru ma le tolu e o lusu ma lua. Le o uman tātou whai tawina. O le tau wha matau mai lea o le o taitaia. Ia po le wha tonunga le ua au mai taitaia. Ina ia awane i toe lau nga ina le swafa Yesu. Le ala o tau atu e petelu le swafa lea. A ua vaira ule ia i fua ma le mele ua iai i le ngā luenga le au soo e maise o le tupu le kalesi o mtau tia. Mtau tia le lolofi mai o tangata i uteia ma le lololangi tangata na whaalongolongo. I le whaao le tanga Yesu. Bo mai le kalesia a Yesu le amtanga. O soi le loto vale, o soi le loto leanga. Le fautu e whaalongo antu o tau mai o Yesu na mafuao na tupu le wavenga lea whaila o malalato whaiunga. Whaatonuina i laua. Ina ia aua nei toe launga ina le swafa lea. Lena ufai tau ina whamaia na toe eve ese i laua. Na eve ese i laua e fafo. Toe tu ese i laua. Ua ofo i le loto te tele, ua ofo i le whaalongo antu i le tau tala ma le tali mai al tō rua lea. E le eise fefe, e le eise matau. I le lātou tau wha matau. Tu ese loa. Ai whai le lātou tala. Whai sa lātou tonu e tusa o le mea lea ua wha longo atu ai. I le loto te tele o so o Yesu. O le ala lātou tonu nu whai. To e o maila uli i e to e whai ai. Aua nei to e lau ngaina le ingoa lea. Pe moli ma watu le ingoa lea i se isi to tonu lea ai. Muso se mea. Do not witness this name Jesus anywhere in the city and all over the place. Aua. Stop witnessing the name of Jesus. Tu sa lofa tu le ulia, shut up. Aua ni to e matala urua mutu i le ingoa lea. Esa, wala tu le maua. Wale maua la to. Wale maua te tai se mea lava. E tau salaina ail to rua lea. Ale no fai tauina. Wale se mea. Le aima se mea e guilty e tamanei. Le aima se mea e moria ai la ua. Sa la tu wa aia le lotu te telu pe telu ma yoane. Sa i loa le leie nei te tai. O pe telu ma yoane. Le si le mea le na uta awan nei. No fai tauina nei. O i loa la vaanga ia. O pe telu ma yoane. O tangata vai. Tangata e lele leinia o onga. E lia onga isa. Tangata umai o mai karileia. Tangata maula lalo. Tangata e no school before. Can't afford. Very poor and low class people. E matitiva. Mea o mai ela ulia. Their backgrounds are from poverties. Very poor. O ni tangata e whatau waa. Ai wilea. Ao tangata ia. Na malama le lei hale au li ia. Sa mafuta ma Yesu. Sa muli ya Yesu. A o soifua Yesu. E lo le lei ala uli. Ai sa. Na la tu lo ala uli pe telu ma yoane ma so uma.
sa ye uma le taimi na fa'ala taina Yesu ma e se to Yesu ale si foi la mea ile asolea ele ngata la tu te lo le lea e petelu mo Yohane o tangata na feo i ma Yesu ala fo e va hetui o la tu ma ya le pipili au tafa o Yohane ma petelu le pipili le na fa malolo le lo po la o so ya au ka fa le pipili le o la vai e matua live ama active ma il tangata le o malolo esa wale mapule vivi o tangata le tu malona fia le no foi te winane o la vai tu mai ai le pipili au tafa o au na ia le tua Peteru mai Yohane tu mai ai au tafa o le sila le me o foia o lo va ai tu pera o lia maka o kia le me le va ai tu el tangata le na pipili lo langa to ala la vai o so mai au tafa o le foi fia mala na o so male oli male fia na le men tupu o matua ile lo ele o lia se tala e fai ai fa mai wale mo ila to se tali e tuai pe tu o inai pe tau sala inai o le meu tupu i le aso lea i lau te nunga iai ua matua i whaangunguina lava e Peteru ma Yohane i le la tali ia tai ia they got nothing to say no more case Nenga te leo vai tino la uli ele men tupu o le vavenga o le mkwa kia le vavenga leo ta watu le mena leo na mafua e leo la ua o le suafo Yesu leo la vai punga le pipili au tafai o la vai ta o mai ai e matau tia le mena tupu ai leo o le uli ia o Yesu na la ta o mai le po suma leo no o le talanoanga sa fai ai se fesili whapea. O le ale mea e te tau no tātou whaia i nei tangata. Wala tu loma ua wa aia e tangata uma se whailonga. Le wavenga. Wavenga matau tia. E ala i le wavenga na tupu. E ma ua wha mao nia i mata o tangata uma. I to tonu o Jerusalem. The public. They saw the sign. They saw the miracles. As an evidence of the power of God. E moni lava ne mea na tupu. O se mea wale mawhaiona to e whaafitia. They cannot deny it. Pe to e whai iai se si o awa o whaamao nia i mata o tangata uma. Ne mea na ai ai. Tangata ia o tangata lea o onga ma tangata vai ma le vā lea. I le va ai al tangata. Ai wala whaia le va venga me tau tia. Ioe, usom tu va fini. Mo le ai lava se tasi na te whaafitia le monio le va venga na tupu le aso. Mafu fau iai, tato mafu fau iai. The reality o le mea na tupu. Sa la tu loina o nei tangata o tangata lea o oina e na whewa i ma Yesu o se mea tā wa tele me le mea le na tupu. O le mana na o leo pe telu ma Yohane. E tau fia i la ua maile ta ua tupea. O le suafo Yesu ma le tala le leia ala le fola pea ma whailo atu i so se ava noa la te maua. Le matautia o le atua ai mise o mena whaia Yesu. O le vaailawa lea ali tangata wha mawalunga i mene o tangata vai ma tangata e matitipa e whapea e le a onga e vai e le tāua le community e whawhea o onga la apostolo Paulo i le kalesi e Korinito mo Korinito lon taupu mua lona whai upu e lusu ma le fitu o lo e upu pe te Paulo e whapea ai pitai ua filifilia e le atua mea vā lea ale lano langi ina ia wha mai na ai mea popoto ma me vai ale lo langi o filifilia ia ele tua e fa mai nai me malolosi fa utala ia God use fools to confound the wise fa ngai le tua me valea e fa mai nai me popoto ala la mele o fai ka mai ki fai popo ka mai ki lea onga
matautia, whaia wa venga, ma whailonga. I luma o mata o nei tangata e tō tele, le au whailotu ma tangata, tai o le community. O le mea tāu o tele uso mto whawhini. O le whesili tātu whesili ai, pesa lava e ale venga, I luma o mata o tangata ni a mese tai lotu. E tupu e se whātua tua, ia I la tau. Maliliwa ia Yesu, wai me tautia le mele tupu. O se venga sa le mfeona whawhitia e peo no tau, ai sa avea elea, was that enough to convict the mind and the hearts of these leaders of Jewish people? Na lava, te loa, o le tali. Ele lava. Na maa lava o lātou loto, sa o lātou whawhitia le mea na vai ai, sa mana na o lava ina ia whātau nuu mea e tusa, ma le lātou tūla whono, wa lātou tūla whono le fōua au mai I, e wha lawe la vea ai, nai ta mai I le aso lea, au nā lea tua. Leo fōu li liu, tau milo a lātou tūla whono I nei eise mea, e tau salaina ai se tasi. Le mwhai lava no lātou la ngona le leo, le tala le leo, le upu e whaasa o loto ina ai lātou. Mwhai no lātou mawal sa o lotonga I le alofa tūnoa. Ai so ia le polonga I tū la whono lea. Mwha taunuina, mwha ato toina ia ke riso Yesu. Le aima se salamo. E lua vaenga na iai I aso ia lua pe tolu foi. Lua vaenga. Pe lua foi tu ai ngā tangata sa iai le aso lea e tusa ma le tali atu I le mele na lātou wa ia le wavenga I le aso lea. Tangata momo, o tangata lau tele. O e nā sala ma le tele o mea sa tali tonu iai I lātou momua, the public. Tangata I uteia, tangata lau tele. O le waenga lo na lua. O tangata tai, lotu, the leaders. Religious leader. Tangata tai lotu. O stauranga sidi. Tangata tai vaenga esi. Au sa atu kai o le au. Tu si upu. Tangata lo lotu. Tangata fai lotu. O le almena tupu. Sa wha alongo tangata lau tele. O tangata ang sala lava ia. Ma o lātou talia ina le upu. Ina o lātou va aia le whai longa. Le mea moni ma le matau tia. O le mana o le tua whai wavenga. I le aso. Ai ala au whai lotu. Ma le au te lotu. Le au li ia. Le au whawhia mi o tonu ia. Sa lātou va ai wavenga. Wha longo le upu. Ai le lava lea. E mawhai ei ona li liu. Ma lātou talia ina ia Yesu o le lātou Mesia ma le whaola. Not enough. They need more for their conviction. Ma losi, aisa, ma losi o le nganga lotu. This is the power of religious spirit. Destroy them and kill their freedom and their liberty to choose what is good for them. Maulunga. Nale min fai te lotu sa la tu fasa ina pe telu mai Ioane ina ia aua nei toe tau tatala I le suafa o Yesu. I se no whanga fai tele maso se mea. Wala fai etwapea. Wala tu fai etwapea. Sa ona toe tau tala se isi o lua I le ngolea. Le ngolea o Yesu. Alwe siri la, e wha pe whea la oe maa, wha pe whea I tātou. Mai se tu la whono le malo. O New Zealand po le malo Australia, po le malo Amerika. Sā na toi tala ina Yesu I tono whawhinga luenga. Sā nei toi vii ma tā pua I a Yesu. Tāu fia I lo sa o tonga I vii a Yesu. Sā na e toi moli mawina Yesu. O le ala me fai. Le ala me fai. What shall we do? E tau fia I alo to e tau watu o Yesu o ia o le atua, o ia o le li. Pe tu o e alo to e tau pua I le atua, pe awhai e tau vi wha malosi mai tātou ele malo.
E awani to tapo isa sile tu. What is our response? What is our reaction if there's any command? Pe ai se fatonunga to restrict our witnessing of the name of our Lord Jesus Christ, or even stop us from worshiping God, worshiping Jesus. Lalta tu me fai. E te loa le tali pe telu mo yane, sa tali atu pe telu mo yane ili tu la fono le wa mai. Po ai e te tau ona ma fa alongo iai. O le atua ea po o tou tai te lotu. Who shall we listen to? Who shall we obey? You leaders? Or God himself? O le mea moni laman whailo atu pe te lumo yane. Ila uria, wha mali atu. O le mea lava na mawa ai ai mama wha longo iai. O le ale ma whai e o tou na tau fia lo ma whailo atu pea. Sorry, but we cannot keep quiet of this. Ele mwhai. Na si lo le tau wha matau mai o le au. Kei ta ia. Na whai atu lo wha pepe te lumo ione. Si lo lunga le tau wha matau. Tau wha matau mai. They raised their threaten. They threat the apostle, the servants of God, even more and more stronger. Tamai e tusa mal tu la fono a fai o le a urua le ustai o le a moria o rua mfasaleina e tusa mal me o lo fai me tu la fono mose. This is what they sounds like. This is what they say to respond and reply to the boldness answer from Peter. A moria o rua. Ai sa le mawhai ono la tu whaia le mea ila wa apostolo. Ai sa wa loto te tele. Ai sa a wafoi o loo matuavi vi tangata to tele ile atua. Ona o le mea sa lato moli mawina ile aso ua mawai atu. Wale mawhai ono tau fiofi ile vivi. Ne acknowledge vivi male teri tonu mo tangata ile atua male vavenga male mele walato vavai ai. Ele i mawhai ai e la tona tau fia. Le ngā luenga po le ministry au na le atua. O le ala le isi mea na whaia e pe teru mayone. Na tali atua i le whamatau lea. Ia na alo i le whai po lusu mal toru la tatu le whai te wina lang o le la umal tatu teimi. Ai o le whai po toru mal tasi. Na toe foi pe teru mayone i le kale sia ma le uso. Le uso. Whai atu ia te i la tau ina ia aua ne i toe vivi. Ma tā puai pe toe pisa se isi le swafo Yesu e tusa ma le whātonunga mai le pulenga a le au Santerini. O le tala ea lea le au li ia ngā atu whai. E le ai. E le o le tala lea na atu le au li ia i le ekalesia po le auso kerisiano whai ai. E le atu whai ai o tā ofi mai tātou e te itai awangi o toe pisa se isi le swafo Yesu. Le ai na atu o mai tātou te talo. O le te talo. E le tu uai, whalongo laile, i le tāua, le me tasia lea i ona, whai o tuai al tātum tā upu. O le amatanga o le talo e se le tāua. Mai utu ina mai la ua e o, ono la watu lea ia i la tau. Ma le whamatala atu ia te i la tau, mea umalava na whai mai ia te i la ua, e le au whai taulang sirim to ina, u whalongo ia i la tau. Ona la tau wala au lea i le atua, ma le loto ngatasi, wa whape atu, lea li ie, amatanga o le talo e se le taua, Lord, lea li ie, o lea tua oe, o le na whaia le langi, ma le lalo langi, ma le sami, ma mea uma lava o iai, o le na te whetalai mai i le fofonga o lau au no tā wita. Amen. Mua whaatu lima, whaalangi-langi ma si lunga ma whai loa
e le fono te talo le ekalesia ma le auso. Le matautia o lo lātou atua. Mo mua tau le upu le leli ie i le te talo. Lord, what does that mean? The anointed one. Nobody can take away the power from the anointed one. Le aise sinati ave eseina le mana aisa a tau tala loi le Lord. Fa sino ia Yesu. O ia o le taitai au malosi. O ia o lo ia le pule ma le mana. E maise o ia o le whaaunga. The anointed one. O le winga ngā le upu Messiah ma le Lord. Messiah. O le o lo iai le whaaunga. Na ave lo leo le whaalangilanginga. Whaalangilangi ei lo le atua o oe na e whaia le fuafuanga. O oe na e whaia me uma. O oe ma te utia oe. Aisea, o leo amal tau wha matau. How can we respond? How can we answer and reply to that? Le tua, e le aise mea e whaingitai atu oe. Awa le mea moni lava usum tua whawhine. E le te talo tangata ia e la tu te talo. Ina ia alofa le tua, mata ofi le tau wha matau. Stop the threatening. Ta ofi. Le ai le te talo. Aisa, o le nātura lava leo le langi a mese o e te te ia Yesu ma le atua, te te le atua, ma le upumoni. O le nātura le, o lea, tau wha matau. Tau wha matau. Te te le atua, e mamoli mai le tau wha matau I tangata o lo ola le wha tua. E le te talo la la uli ia, ea, e ta ofi le atua le tau wha matau lea. E na popole la tau, ia I la tau lava. Na ma tele la lātou te talo I le atua, o le atu. Lale me len te talo ai, au mai le loto tele. Au mai le loto tele ma le loto whaamalosi. Put courage, put strength in our lives, in our hearts, so that we can stand and oppose. And not only that, so that we can keep on proclaiming your name, and nobody can stop us. Nobody can keep us quiet. Au mai le loto tele, ai vai tau nge lalole, ila fo ile, esele maneia, o talo e whai atu ile tu, au mai le loto tele, au mai le whaamalosi, ia hai mātou. O le mena mana o mia tātou. Pe a te te mai le langi a I tātou. Olea, loto tele, iai le loto whaamalosi, e ma whai ono tātou whape atu I le lalolangi, ma le fili. E le aise tau malosi e tau fia I mātou, e fola, ma tau pe le swafa lea. Nobody can stop us from keep proclaiming this name, the name of Jesus, because this name contains life, salvation, hope, and liberty. O swafalea, o lo iai mea umalama. And not only that, this name has the power to set us free from sickness, everything. Set us free from poverty. Set us free from burdens and ladens. Suafalea, fasa loto in tātou. Set us free from the bondage of sin. Paula valeur suafa usum tu vafini. A whaio e pupu ngā tia o no meo le mai o le tino po meo le langi nei. Whaafatiata mai, whaalave lave ma mea uma o leo langa le nei. Tonu ainga, tonu e kalesia, tonu nuu malala fanga, whatever. Uso mtua whawhine. Ngā o le swafa o Yesu, mwhai ei on e maua le mapsanga. In the name of Jesus only. Only Jesus. Wale ngonga lo pese. Let what to stay me. The near future, you're going to hear it.
na o Yesu na te whaafafongaina matali mai o tātou manonga. O le ngora ngala pesi, only Jesus. Nena maua mai il pal kalafa mo lea, o le tali toha pe telu mai yoane. Not us, but only Jesus. Only the name of Jesus that enable us to do all these miracles and signs and wonders. The name of Jesus enable us to proclaim. Give us boldness and strength so that we can rise up and proclaim His good news to liberate us from every bondage of life. Amen. To liberate us from captivity of this life. Fasaloto mai tātou mai tāwhianga o le nei o langa tātou te iai. Usum tu whawhini. O le tātou mta upul nai nei fo iwa yaso. Ai a lofa le tua. Ia o ngāla na upu ia te oe mau. Tātou uma. I nei o tātou loa le ai lava se me tātou te popole ai. O tātou te whewhewe wawale. I le tau whamatau mai o le langi ma meo le neiso I fuanga tātou te iai. Pe a lava lo tātou whatutua I le li. Lord. When we speak Lord, we are talking to the God of life, Jesus. The anointed one. Tātou te mauai le whamalo si au ma le lote tele. E whai ai pēr le ngā luenga o lea, fola. Ta watu. Le tala lei manu o lea iaina yaso toe ai le toe fio mai Yesu. Whamnuia le tua ia te oe le nei fiafi. La tātou whai use te talo. Mātuvi ia oe lo mātou tua. Ia whafo ia tu ia te oe le vi inga o le whamanu ma le whanitanga. Folfola atu matu ina atu la upu. Wa uma ona folfola atu iau tangata. O lau whanau. Mātou uma. Mātou whalongo ia ile tua mātou talo. Ngā lua le nganga pa i o lau fio. Ina ia whao. I o lātou finangalo. Mo mātou loto. Ina ia tupu mai lau upu. Eni fua le lei. Whamnuia iau tangata. Ele nei po e mese fo ele nei vai aso. Le alo atu I ngā luenga. Tiute mawhaiva e mese. O ngā nei a mātou whanau. E tūma o tupe ia te oelevi inga o le whamanu mo le whanitanga. Nei oso umai o lava I le whaavavau. Whaavavau lava. E le suafo Yesu mātou talo ai. Amen. Ia. Samoa le tātou Paul Clamel na le pueina. Ia le u whao atu ia te oe. A wāna u whaafonga le tātou mta upu whaasolo. Tau ina alofa le tua. Ia vele upo le tua whai mwhamnianga moe. Ai tātou tau pulola. Tātou wheloai. E le vai esfau. Ia whai e o le whinangalo le tua lea. Ai ia whaamanuia atu le tua ia te oe. E le nei fiafi. Ia o la auto o onan nei. O ponifono ti. E wha soifuia mo le nei taimi. Soifua ma ia manuia. God bless you all. Alanga baleo, olisa oloto sana.
song together, sing praising the Lord. Sing along, let the praises go up now from the house of God. Let's say it's a new day today, celebrating the Lord. Shout to the Lord, sing Jesus, hallelujah. Clap, clap, sing Jesus, hallelujah. Ole si fonga mātungo whir sunga li whawhengai ngā pasta poni whorati. Ia, tawulunga toi foi malana tau tua maise i ole tātou porkalame pe ona yeile nei vanga le fiafi. Ia, male tātou porkalame pe ona masani ei ole tutu le upenga i le loloto. Ia, ole sunga li whawhengai ngā lo whaimalanga atu i Samoa nisi o fuafuanga whaale kalesia. Ia, le mwhailavona tu ua le tātou porkalame pe ona iai. Ia, le tātou porkalame le nai le nei a fiafi. Ia, tamwhaina ia tue mawala le sia tātou a porkalame le asonga fua. Ia, ole vai aso a sau, anga leifo i le atua. Ia, i fufuanga lana au auna, meisio porkalame wha solo. Ia, pe ona nga ia tue le tātou tunu o Samoa. Ia, wafo tanga whale ka le sia. Ia, pe ona iai le nei vai aso, ma le vai aso fau. Alo mawala vale teimi mo le tātou porkalame le winga. Tūlanga le nai na ia wha manino ma wha iloatia te oe pa anga o tātou porkalame. O lo wha solo pe le tātou porkalame. Ia awai to tele ina to le tuli mata ia maise. Ia le naunau mai na ia wha solo pe le tātou porkalame il telo mata upu. Ia pe ona esi o su ea i le aonga wha le tuspa ia. Ia mise lava fo ia oe lava tā penanga. Ia mo le ola wha le nganga ia la tau. Alo mawhai ona iei le tātou porkalame mare tau tuarena e whesoa swani mo. E se mare tātou porkalame nai le asonga fua i le alofa mananga le leio le tua pea tātou au liatu i le ola mare manose luas furu lua minuto te leiva whata nofa i nei womana i pa anga peo na mauma le tātou porkalame i le nei fui vanga la fiafi malo le se fomaria. Purple
fasa i le olanga ai e mole wila mai loa tu ai o foina ua pati pa aniu tu ai nei mana onga o le tu ina nau o wa atoli o ole masina i lo ma fau fau e o te mo ngai ua fai Tatina pe ani o fie te te ko a whae
Loya oele o fipe amuro mena Amelo tofie uare ano fuama tanu Me fuama no sarona oele puna le panona Ile oleo e o Samoa Pei pei a oele nai noana tautonai Leo tia whainapine o si o tofi Ele so fua ole sami Seiro mai ani maano si ale matani Hawa tunu kule e a seitu I ole petine iai Mama se amenga pe ata pulu pulu I mawhatasi Nai whawhiwhianga le nei fuwanga le whiawhima le tautua le Radio Samoa se fulu lima I watolu a mo. Lua se fulu ma le waru minuti o na tā leo le tūna se fulu. Christina Tanuwasa le mafuta mai tira sa ene. Christina le mafuta mai Melbourne au se tālia. Manolo se fumaruia le ngata fole Amelia Mikaele. Atano fatu manolo se fuwa whataile whatas mai. Ia le ngata fole o nisi o tata wuma pa ango le nei po. Ya malo le on sai la tu lo fenga ngaruenga malo on sai si taimi ona tawalunga foi le o tanto ngaruenga mau se malo longa e tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani Sulungia ia umasia uhani a omasa valivali Le masina se Yesu sulu ia Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai ma prepese matata la tulele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele Taulanga o Samoa Ai mana tua pea o polu Ole ingole o su o motu Ele mawhai hanga o nangalo Le tape mali o mai singano Olo o nofo ai tine matama yung alona awala lao papa Le masina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai ma prepese matata la tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia ubele
apea ona lawi loa I le lalo langi atoa Walai ona toa tele le au mai mo I a Samoa Le masina se I e susulu I a Samoa lo uaturu Se I vai mafia fianga I e banga atele matama Olo o sisiva hai mapepese Matata la taukulele A o mae mane ilano ole niu Na o masia upele A o mae mane ilano ole niu Na o masia upele Si fonga matango fio le tamaita ia Lady Kiri. Ya madisho fantunga mota tole ne fovanga la fiafi male tautua. Luas fulu minuto na talo se fulu nana o fa manui atu nai. Fa nau le mau o le soata yao I o le afa penao na fa nga solo inisio la tu suenga pio na masani ai. Ia taimi fa penei. Anga leile atu ia te otolo whana oi lava le ata pena masauni atu mosu e ngole asua tai au. Ia, whai eilo whai mea mawhai. Ia, ma tatalo I le li if so swani atu ia te otou. Ia, o whasauni atu moa tatu suenga. Mise lava otou lo whenga masuenga. O le whai ungo le neite usanga le asua tai au le maua. Ia, o le whapena ona whatau nuwei nisio suenga. Ia, pe ona masani ia onga. Ya, o nisi fo yo na fa penao na fa sauni atu suenga o le lava yaso. Ya, o yo le vasmun muli le nei, vasmun muli le nei yo aonga. Ya, le mai tau atu le fa ngasolo suenga nisi la tau. Ona malo loa fo le makoma mo le lua le ava yaso. Ya, ona to e taliu fo le ya aonga. Ya, pa mai ale lua va yaso malo lo. Ya, manatu fo yo la ye nisi o naitinai malo lo mai manga ruenga. Ya ai baba ai nei fana wa ya ta u tele ta ya nei vaanga lena pola la fo le ta to no na winga ruenga ya ta lo fo na vele ta to fa momua ina fana u pe ai ya la tu tuanga ya ole nei fo I kwata los fo minute ta le se fo Matama, ilunga ole boli, ole abao sole fetua, o Samoa foriua. Le masina e baba aia ilunga maunga. Ano foa ui lauli imo uma faufonga.
tonu mai lo ubalea ia o fo ia tu ia le toe ele elea Mai ilo utamau ainga au pua puanga ua o le toe vaaya o ya so mai fai ma fala me labi inga na tu mai ya so bali sa o fia ai e te le au mai sa le fale mai ai e te le yasi yasi sa o le fale pui pui no no atanga te le io ane se I fa ma fana fana ai awa e te la foina tu abano mai se ia o foia tu oi tate toe fia la e lo maalu Ole si fonga mātango whiena ia, ole sunga ia petiki. Marisi no whatunga mō tātou le nefu vanga la fiafi, ia ai maise o le tautua Radio Samoa, ia pe ona iei le tātou por kalame masani. Ia mō manatu ai o le ataurunga tua i le neia fiafi le tātou por kalame pe ona iei. Tāno whātu ia mātalena, Vito Mikaele, le mau mo le tātou por kalame whaftaile whatasimai, i le nefu vanga o le fiafi. Ia, manuia malo longo le neipo, maise le lausu o le tātou atenu I whea mga ruenga o le aswa tai au tātou whirua I le aso lulu I le lofa maranga le lei o le atua. Whāsoi fuia. No
Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.